Yes kabisa, nizera ko mumeze neza cyane bakunze ba CBRS Studio Sport. Umwaka wa 2025 nizera ko rwose mwawutangiye mumeze neza cyane. Ari naho mpera ntangira mbabwira nti mugire umwaka mushya muhire. Duherukana rero ku munsi w'ejo muri 2024 na kane bagezaho sport. Ariko kuri itariki ya mbere z'ukwa mbere 2025 nabwo nje kubagezaho sport igiye itandukanye. CBRS Studio Sport ntago twebwe duhagarara dutuma gutangirana n'umwaka tubagezaho sport kugeza ku mpera z'umwaka wa 2020 n'ubundi na gatanu. Ari nako mbabwira ni uyu mwaka muzawurye ntuzabarye kandi uzababere uwishya ani ahirwe mukanya rero muri sport. Akanya muri sport ndi Izabayo David. Ingingo z'ingenzi tugiye kwibandaho ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ejo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Africa CAF ryatangaje urutonde rw'amakipe yabonye tike yo kujya muri CHAN, igikombe cya Afrika cy'abakinamo imbere mu gihugu. Gusa kuri urutonde ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ntiyigeze igaragaramo. Gusa CAF yatangaje yuko ari amakipe abiri azahabwa amahirwe nanone yo kujya mu gikombe cya Afrika cya CHAN cy'abakinamo imbere mu gihugu. Gusa muri aya makipe abiri turi gutekereza ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ariyo kwisonga iri guhabwa amahirwe menshi cyane. Ikipe y'igihugu ya Libya yaje kuba icibwa amande y'amafaranga amadolari 50 y'amanyamerika, ndetse n'ikipe ya Benin bitewe nuko yagiye yitwara nabi cyane. Mu ikipe ya Rayon Sport turaza naho kwinjiramo turebe ese bimeze bite. Mu ikipe ya APR Football Club naho turaza kujyayo turebe uko bimeze. Ese urutonde rwa Rwanda Premier League 2024 rusoje ari ekipe ihagaze ku mwanya wa mbere, ni ekipe iri ku mwanya wa anyuma. Byose turaza kuza kuba tubibaciramo gatanu kuri gatanu. Hanze y'u Rwanda Ruben Amorim yatangaje iki ku ikipe ya Manchester United? Ese muri Man City bimeze bite? Liverpool, Real Madrid, za Barca bimeze bite? Lionel Messi yaje kuba ahomba. Kampani yiwe y'ubwubatsi kabisa yigiye irimo ibintu bigiye bitandukanye yaje kuba ihomba kabisa, ariko yaje kuba ashyira imigabane imwe n'imwe ya kampani yiwe ku isoko kugira ngo hinjiremo abanyamigabane baze kuba nabo bagira icyo bakora muri iyi kampani ya Lionel Messi. Cristiano Ronaldo ntago azakomezanya n'ikipe ya Al Nassr. Ni amasezerano rero azarangira muri 2025 mu kwezi kwa karindwi kabisa nibwo amasezerano azaba arangira. Ese azarekeza mu iye kipe? Muri transferi bimeze bite? Nabaye bakinyi bashaka na ekipe akomeye. Byose ni muri iki kiganiro cya CBRS Studio Sport. Mbasaba gukora subscribe ndetse no gushyiraho comment yawe kugira ngo tubanze turebe ese bimeze bite, urifuza iki kugira ngo byose tujye tubikugezaho gatanu kuri gatanu kabisa. Twanzike rero duhera mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ejo CAF yatangaje urutonde rw'amakipe agomba gukina CHAN, amakipe yabonye tike yo gukina igikombe cya Afrika cy'abakinamo imbere mu gihugu. Gusa urwo rutonde ntabwo rwigeze rugaragaraho ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Gusa CAF yatangaje yuko hari amakipe abiri agomba kuzakina CHAN batashyize ku rutonde rw'amakipe yabonye tike. Gusa na amakipe azahabwa amahirwe. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi rero turi mu kwisonga mu bashobora guhabwa ayo mahirwe yo kuba twakina igikombe cya Afrika cy'abakinamo imbere mu gihugu. Twihuse cyane ka tujye ku ikipe y'igihugu ya Benin yaciwe amande y'amadolari 50 y'Amerika. Yaciwe na CAF, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika, bitewe nuko yitwaye nabi mu mukino ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yari yabakiremo i Kigali kuri Stade Amahoro i Remera. Ni n'umukino ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yabatsinzemo ibitego 2-1. Ubuyobozi rero bw'ikipe y'igihugu ya Benin ntago bwitwaye neza cyane, akaba ari aho ngaho CAF hereye ibaca amande y'amadolari 50 y'Amerika. Gusa si ibyo gusa, n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Benin ryaciwe amande y'amadolari 50 y'Amerika bitewe nuko atigeze afasha CAF mu iperereza ry'iyi case y'ikipe y'igihugu ya Benin bakoreye i Kigali. Si ibyo gusa rero CAF yaje kuba inahana ikipe y'igihugu ya Libya bitewe nuko yagiye yakira amakipe nabi ibaca amadolari 50 y'Amerika. Ibyo bihugu rero akaba byahanwe na CAF, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri
Afrika. Twose cyane ka twigire mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport uwo bita Aziz Basane yasubukuye imyitozo mu ikipe ya Rayon Sport. Elanga Ekanga nawe agomba kuhagera vuba bidatinze, bakaba bazakina abangaba umukino uzabahuza n'ikipe ya Polisi ku itariki enye. Ni mukino wa 15 kabisa bazaba bakina, niho bazaba bageze kabisa. Akaba rero rero ibintu byifashe mu ikipe ya Rayon Sport. Mu ikipe ya APR Football Club nabo imyitozo irarimbanyije nyuma yuko abakinyi bahamagaye mu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi basubiye mu ikipe yabo. Imyitozo irarimbanyije bitegura ikipe ya Musanze Football Club bazakina ku itariki enye. Akaba rero ibintu byifashe ese urutonde Rwanda Premier League 2024 isize bimeze bite? Ni ekipe iri ku mwanya wa mbere, ni ekipe iri ku mwanya wa nyuma. Reka rero urutonde turuhere ahangaha. Ikipe ya Rayon Sport niyo ekipe iyoboye urutonde rwa shampiyona kabisa, ifite amanota 33 ni mu mikino 13. Imaze gukina imikino 13, umukino izakina na Polisi azaba ari umukino wa 14. Ikipe ya kabiri ni ikipe ya APR Football Club, ifite amanota 26 gusa, ifite imikino 12. Ifite umukino umwe w'ikirarane, ikagira n'undi mukino w'umunsi wa 13 kabisa, kugira ngo ibashe kuba ikajya n'umukino w'umunsi wa 14 kugira ngo ibe yafata ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya gatatu ni ikipe ya Polisi, ifite amanota 23, imikino 14 irarusha APR n'ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya kane ni ikipe ya AS Kigali, ifite amanota 23 n'imikino 13. Naho ikipe ya Rutsiro ifite amanota 21 ni ya gatanu n'imikino 15 kabisa. Ikipe ya Gorilla ni ya 20 ni ya gatandatu, ifite amanota 21 n'imikino 15. Ikipe ya karindwi ni Gasogi United, amanota 20 n'imikino 14. Bivuze ngo iramutse itsinze ikipe ya Gasogi United umukino ifite 10 kandebe 10, ikipe ziri imbere Gorilla na Rutsiro zirusha inota rimwe. Kandi zifite imikino 15, yo ifite imikino 14. Bivuze ngo nitsinda izahita ifata umwanya wa gatanu. Ikipe ya Mukura ni ya 8 n'amanota 20, imikino 14. Ikipe ya Magaju ni ya ya 9, amanota 18, imikino 14. Ikipe ya Bugesera ni ya 10, amanota 16, imikino 15. Ikipe ya Marine ni ya 11, amanota 16, imikino 14. Bivuze ngo izahita ica ku ikipe ya Bugesera. Ikipe rero ya Musanze ni ya 12 n'amanota 15, imikino 14. Naho Rwamagana City ni ya 13 n'amanota 13, imikino 15. Vision yazamutse ni ya 14, amanota 12, imikino 15. Kiyovu Sport ni ya 15, amanota 12, imikino 15. Ikipe yo ku mwanya wa nyuma rero ni ikipe ya Etincelle, ifite amanota 11 kabisa ku mwanya wa 16, imikino 14. Ese bizaba bigenda bite? Ariko iramutse itsinze umukino ifite yahita ica kuri Vision n'ikipe ya Kiyovu Sport. Akaba rero ibintu byifasha urutonde, akaba uko rumeze kabisa. Twihuse rero ku mugabane w'Uburayi, bamwita Ruben Amorim. Ruben Amorim akaba yatangaje byinshi cyane bigiye bitandukanye ku ikipe ya Manchester United. Ikigaragara cyo nuko ikipe yasoje umwaka. Ikipe yasoje umwaka iri ku mwanya wa 14, nta kabuza byaje kurangira imanutse. Byabaye kabiri ku ikipe ya Leeds United. Ese bimeze bite kuri Ruben Amorim watangaje yuko nta kabuza ikipe ya Manchester United ishobora no kumanuka bitewe n'ibihe bibi irimo bigiye bitandukanye, ariko Ruben Amorim akaba yatangaje yuko byose ari we kabisa, ari we abafana bagakwiriye kuba batera ibuye. Ese Ruben Amorim ni Manchester United yiwe bizaba bigenda bite? Reka tutegereze turebe. Ese returu Manchester United zitwara neza, byose no gutegereza tukareba, dore ko ifite no mukino ku cyumweru n'ikipe ya Liverpool ikipe imeze neza cyane. Ese ikipe ya Manchester United izaba byitwaramo neza? Byose anawamenya kabisa. Gusa abafana ba Man United bakomeze kwihangana cyane, kuko nta kabuze rwose ibintu bizakomeza
bigende neza cyane kabisa, ikipe ya Man United yongere igaruke ku isonga, dore ko uwo bita Ruben Amorim nta kintu cyamuzanye mu ikipe ya Manchester United ari ukubaka iyi kipe ya Man United. Twese cyane ko twigire kuri Lionel Messi. Kubera ibihombo, Lionel Messi yafunguriye amarembo abandi bashoramari muri societe yiwe. Nyuma y'umwaka rero wa 2023 usize societe y'ubwubatsi ya Lionel Messi, bayita ngwiki, bayita Edificio Lostowa Soshim, ihombye arenga miliyoni 1.7 z'amayero kabisa. Yahisemo rero gushyira imigabane yayo ya miliyoni 232 z'amayero ku isoko kugira ngo hajyemo abandi bashoramari babasha kuba bigenda neza cyane kabisa. Ibi rero byatangajwe n'ikigo gikomeye cy'isoko ry'imari n'imigabane cya Portfolio Stock Exchange, kigaragaza imiterere y'iri shoramari rya rutahizamu y'ikipe y'igihugu ya Argentine Leo Andres Messi Coutinho. Kuva rero yatangira gukora guhera muri 2013 umwaka wa 2023 niwo utaragenze neza cyane kabisa, niwo mugaragarije, niwo wagaragayemo ibihombo bigiye abitandukanye kabisa. Gusa ibikorwa byinshi by'iyi societe bikaba biherereye mu mujyi wa Catalonia, aho uyu mukinnyi yatangiriye gukina agifite imyaka 13 ubwo yakiniraga ikipe ya FC Barcelona kabisa. Rero ibikorwa byinshi by'uyu mugabo bikaba byibereye muri Espagne, Ubwongereza ndetse n'Ubufaransa. Gusa yaje gutangaza ko yagize ibihombo byarenga miliyoni 1.7 by'amayero, akaba rero yashyize imigabane yewe ingana na miliyoni 232 z'amayero ku isoko kugira ngo abandi bashoramari nabo baze kuba bahagera ibintu bimeze neza cyane. Cristiano Ronaldo ashobora kutazakomereza muri Al Nassr, n'amasezerano azarangira muri 2025 mu kwezi kwa karindwi. Ese naye ma equipe azerekezamo? Yavuze yuko azerekeza ama equipe agiye atandukanye, niyo yabara ama equipe muri Arabia Saudite amuhereza ibya mirenge birengeje ibyo Al Nassr yamuherezaga. Iyo kipe rero ntawamenya ese azerekeza hehe, ikipe izabimwifuza cyangwa se izabitanga ayo mafaranga menshi cyane, cyangwa se izabitanga ibyo Al Nassr, cyangwa se zarenza ku byo Al Nassr yamuhaga. Ubwo niyo kipe uwo bita Cristiano Ronaldo azaba yerekezamo. Twihuse cyane no makuru y'isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi. Ese bihagaze gute? Bigiye gutangira. Abakinnyi bifuzwa cyane nabahe, agaciro bahagaze ese bimeze bite? Bamwita Marcus Rashford, afite kontra izamugeza muri 2027 mu ikipe ya Manchester United. Yamaze kwitsindira ibitego 138 mu mikino 426. Tumva yuko ari umwataka umeze neza cyane kabisa. Uyu rero Marcus Rashford arifuzwa na yahe ma equipe? Hari ikipe yitwa Paris Saint-Germain. Ikipe ya Paris Saint-Germain irifuza uyu mukinnyi witwa Marcus Rashford, ndetse n'ikipe ya Barcelona nayo yaje kuba imwifuza. Muri Saudi Arabia Al Hilal iramwifuza ndetse na Al Ittihad. Ese ni ekipe izaba imwegukana? Byose no gutegereza tukareba. Uyu musore Marcus Rashford utameze neza cyane muri Manchester United, rimwe aza sezo ikagenda neza, ubundi akaza sezo ikagenda nabi cyane, ariko byose no gutegereza tukareba ese uyu musore Marcus Rashford naye ma ekipe azerekezamo, ikipe izaba imushaka cyane cyangwa se imwifuza abona yafitingamo niyo izaba imugura hagati ya Paris Saint-Germain, Barcelona, Al Hilal ndetse na Al Ittihad yo mu gihugu cya Saudi Arabia. Niyo ma ekipe amwifuza cyane ku isonga, niyo ashobora kuzahitamo imwe yerekezamo. Undi mukinnyi bamwita Trent Alexander-Arnold, afite amasezerano azamugeza mu kwa karindwi 2025. Ese uyu mukinnyi uri ku isonga mu ikipe ya Liverpool wifuzwa n'ama ekipe agiye atandukanye, gusa ku isonga hari ikipe ya Real Madrid igomba kumusimbuza uwo bita Dani Carvajal wanavunitse sezo yose. Ese bimeze bite? Uyu mukinnyi Trent Alexander-Arnold biraza kuba bigenda bite? Azerekeza muri ekipe, gusa Real Madrid iramushaka ndetse n'ikipe ya Manchester City nayo ntabwo igeze ikuraho amaboko. Ikipe rero izatanga ibya mirenge cyangwa se Trent Alexander-Arnold we ubwe ikipe azabashaka kwerekezamo niyo azerekezamo. Ese ni Real Madrid cyangwa ni Manchester City? Byose no gutegereza tukareba.
Undi mukinnyi ari kuvugwa ku isoko ry'igura n'igurisha bamwita Martin Zubimendi ukinira ikipe ya Real Sociedad. Uyu mukinnyi rero akora kwifuzwa n'amakipe menshi afite amasezerano azamugeza muri 2027 ariko ari kwifuzwa n'amakipe agiye atandukanye arimo ikipe ya Liverpool ku isonga, ikipe ya Arsenal, ikipe ya Man City, ikipe ya Barcelona ndetse n'ikipe ya Manchester United. Zose zikaba rero zimwifuza Martin Zubimendi, uyu musore ukinira ikipe ya Real Sociedad. Undi mukinnyi rero uri kuvugwa ukomeye cyane kugendanye n'isoko ry'igura n'igurisha bamwita Ben Chilwell. Ben Chilwell rero akaba nawe yifuzwa n'amakipe agiye atandukanye afite amasezerano mu ikipe ya Chelsea azamugeza mu 2027 gusa ashakwa n'ikipe ya Juventus, hakaza ikipe ya Brentford, Manchester United, West Ham ndetse n'ikipe ya Fenerbahce. Zose zikaba zifuza umusore Ben Chilwell kabisa bitegenze neza cyane mu ikipe ya Chelsea. Rero akaba aya makipe ariyo amwifuza, ubwo ikipe yamubona kare akaba ariyo yaba yamwegukana muri iyi transfer window yo mu kwezi kwa mbere. Andi makuru yo muri transferi umukinnyi tujye gusorezaho mu bya transfer tuzagenda tugezaho nandi makuru ya transfer ataha kuko transfer zo zirarimbanije. Bamwita Mateus Cunha ukina ikipe ya Wolverhampton Wanderers afite contract zamugeza mu 2027 gusa gushakishwa n'amakipe akomeye cyane ku isonga ikipe ya Liverpool, ikipe ya Arsenal, Man City, Man United, ikipe ya Newcastle. Ayo niyo makipe yifuza uyu musore bita Mateus Cunha ukina ikipe ya Wolverhampton Wanderers. Ese bizaba bigenda bite? Aya matransfer yose tuzagenda tugezaho mu makuru yacu ataha kugira ngo tureke ibintu bigenda neza cyane kabisa. Mureke dusoreze rero kuri championnat y'igihugu cy'Ubwongereza. Uyu munsi wo ntago batinzamo. Uyu munsi ikipe ya Arsenal the Gunners iraza gutanga umwaka mushya ico cyane ikipe ya Brentford. Ese ni Brentford gutanga umwaka mushya cyangwa ni Arsenal kabisa baraza kuba bakinira kuri stade ya Brentford kabisa, stade abita Peter Banks kabisa mu gihugu umusifuzi usifuri mukino umwita Peter Banks, ahubwo stade bayita Tech Community Stadium niri buze gukina niyo ikipe Brentford yakira ikipe ya Arsenal the Gunners ku isaha y'isamo ya n'igice. Ese ni Arsenal iri butanga umwaka mushya cyangwa ni ikipe ya Brentford? Byose no gutegereza tukareba resultat tuzazibagezaho mu makuru yo ku munsi w'ejo. Byose rero ni kuri CBLS Studio Sport kabisa. Ngewe ndi Izabayo David mbifuriza umwaka mushya muhire wa 2025. Nshimira wowe warudukurikiye kandi nkubwira ni kanda subscribe ndetse unashyiraho comment yawe kugira ngo turebe ibyo wifuza, turebe ko twabikugezaho gatanu kuri gatanu. Gusa sinagenda nababwiye uyu mukino umwe rukumbi. Ese abakunzi ba Arsenal yanyu ubundi yabanjemo bande? Mureka maze mubwira ni yabanjemo bande? Ifite David Raya, Martin mwezamu n'umunya Espagne, ifite Gabriel Magalhaes, ifite William Saliba mu team defense, ku ruhande rw'ibumoso bamwita Miles Lewis Skelly, naho kuri gatatu ni Julian Timber. Hagati mu kibuga n'abasore batatu Thomas Partey, Declan Rice na Martin Odegaard. Baraza kwatakisha Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus ndetse no bita Leandro Trossard. Na ikipe ya Brentford yo yazanye abasore bagiye batandukanye harimo Hakon Valdimarsson, hakaza bita Mads Lewis Levy, hakaza Nathan Collins, hakaza Kim Min-ji Soo, hakaza bita Kin Lewis Potter ndetse hakaza bita Vitaly Janet, Christian Nogard, hakaza Mikel Damsgaard. Banatikisha abasore batatu harimo bita Brian Mbeumo, hakaza Yohan Wissa ndetse na Kevin Sked. Ese abasore baraza kuba batsinda ikipe ya Arsenal cyangwa se Arsenal yaraza kuba yigaragaza itanga umwaka mushya kuba kunzi bayo. Jewe rero nari Izabayo David, iyi ni CBLS Studio Sport. Ciao ciao.